Allah makapal suka paguyag di nga katawan niya kapaliw niya ka tinong kapalay pagpakabalang sumay to sang kain di dunia kung kasugka sa akhirat ka ay maragin niya na may kaya kapakambo manutaw na may kamaliw sunyawan niya ay may kamaliw sunyawan niya na niya kapakatanhod ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سجدت والله ستتنقر ينسمع السبونقا سيكو مغادت واتاق مغبأي اسنب لنسمع السبونقا والله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سدانتي والله سإسلام نيانتي تنقرين ينسمع السبونقا الدنيا فراتين ما قد تغيبين نتي والله سما سقيتا قد تغيبين ما قد تغيبين شيطو قبرين سما سقيتا قد تغيبين ونحشره يوم القيامة أعمى فقتل ومسكن يوم القيامة لكذا زقب إلي وريانو قد أولاد ينقطن بلا مطن قد نبقى إلي لما تريان قال رب لما حشرتني أعمى ما تريان أيتونا قد إنهم غير بقى بقوي سدب إنهم غير بقى بقوي قد يغبق إلي لا تنبغن سقن والله قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أيتونا قد إنهم غير بقى بقوي قد بلا مطن يغبق إلي وقد كنت بصيرا إن من سقط بقوي قد سيق دنيا عندما بلا مطن يغبق إلي سنبغن سقن والله قال كذلك أتتك آياتنا datar babueti wallah be qataling markas sumang ayatami panasitaha napya kalipatan kau tu sa dunia man kad na dikatawan su Allah man kad na dikatawan su Nabi man kad na dikatawan su kasimbayang man kad na dikatawan su kabatian sa Quran man kad na dikatawan su zikr man kad na dikatawan su kululang kakukubur man kad na dikatawan su pamanayawmul qiyamah kadhalika atatka ayatuna datar babueti wallah dia kata li berkati wallah semua ayat tadi panasitaha tapi kalipatan kau tuati wallah wa kadzalika al-yawma tunsa iman tu mabuati wallah tapi kalipatan miska iman tu mabuati wallah tapi kalipatan miska dan tadani pendekapan تريد نفسي يوم القيامة وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه palaguyan siradan palaguyan ka su pagaring ka palaguyan ka su ina ka palaguyan ka su ama ka palaguyan ka su karuman ka palaguyan ka su ata ka palaguyan ka su lulut ka palaguyan ka su palaguyan kanudan pagtatali kuda kanudan o inislam ka su mga subuan wallah sa yawmul qiyamah antay padka anda ka su sa yawmul qiyamah mangurip no Allah gina ni katagwang ka sa tikkat awida ka si ko padka bay katagwang ka sa widakal ko sulda ka na siringan ka na lulut ka yan naman yung mabula sa butiran agyang kaya galabak makalakas sila na makalakaw sila lang wallah bitindigiran sa sambayang materbiyan sa mga watairan masugiran sa mga watairan ang mapakabatiran sa Quran masugiran sa mga watairan isyan di makandua masugiran sa mga dato ang mapakapiran sa akhlakiran kakarata iman to sa akhlak ko sa bansi ko mga dato naduwan yan sa mga tayo kapakapambauman yan damay kamaliyong sunyaman yan kamaragandaan sa kambauman ada din ang kambabalingan حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت عند دالة والله
Allah kali wagian kutuan yawa qala rabbirji'uni anda dini kali wagian kutuan yawa pisa katawan rekanu nama terian qala rabbirji'uni Tuhan akan pakapat aku kasih ku dunia la'alli a'malu salihan kalau nana aku maka pagamal sa amal mga pipya fima taraktu kalau sudah kemapagamal sa dunia na ya Allah napakapat aku kakana kemapagamal na sembagal sekalian Allah kalla dinna na natin wala mapaggulaw la dinna na natin wala keswa o baka pakatumpatwasi ko dunia pakapagamalang kaon guni ko matatago sa dunia o umamantida na niya dituturmisan sa mga suwan Allah masulan sa mapayag na sisikreto niya noon ay na su Allah na pagilayin kanyan apian da kanrumirok umyakatirwag yan ko to sa timana tataro saan ko to suldawator na sa kapanay di kile Allah Nakaisala si Musa alaihi salam. Natigin na Allah na pagumanumaning ang sumparatiyak. Natigo Allah. Ay Musa baka panda baka paratiyak. Natigo Musa alaihi salam. Ya Allah anong kaya anong pagkumani. Sumparatiyak ni Allah. Anong paratiyak anong pagkumanan. Natigo Musa alaihi salam. Abentol na kagyang kanana tungkat kasang kananawat. Nauriano kaya tiron wallah. Na inibentol Musa alaihi salam. Agyang kutatungkat yan sang kutawato. Namin buwato nagyang kutataruan. Tataro. Adi niya nitirinta naman sa Allah. Subhanalladhi yarani. Subhanalladhi yasma'u kalami. سبحان الذي يرزقني سبحان الذي يراني ayam yan editor nagyang kuta tatarusang kuta sulda malalakungan subhanalladhi yarani dia suti wallah pagilay na kunin sang kay suldawator subhanalladhi yasma'u kalami dia suti wallah pagpamakinig niya sukat tirwakan sang kay suldawator subhanalladhi yarzuqni dia suti wallah apriski na kunin sang kay suldawator madidip na kaya giyang kutatataro kad na takwaya na di sumanusia madidip na giyang kutatataro kad na kumplitwa parateni na di sumanusia giyang kutatataro na si sang kuta suldawator ay na wala din yung pandimatero subhanalladhi yarani dia suti wallah pagilay na kunin sang kay suldawator subhanalladhi yasma'u kalami dia suti wallah pagpamakinig niya sukat pero akong sang kay suldawator subhanalladhi yarzuqni dia suti wallah priskin ako niya sang kay suldawator ay na tamang pinakisutat tarwa di sumanusia kasumanusia na ginako na din yan di matero ada ko ng kuwa siya ipagparakan sang kaya pamilyakan anik nami madidi pinagyan ko tatataraw kakatawa niya suwallah ipagpagaparon